tunhai chu US President Donald Trump an thu tharanga nangiang mai US President Donald Trump chuan The Hague Netherlands International Criminal Court ICC rekna tur thupek executive order ti chuak le ta a President Trump thupek siam mangin ICC in America mi le America ram thian tha achui na konga lo puitu mimal le an chung te chu an sum le visa thlenga khwa khirsak an li dona he thupeki Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu US a chamlai Trump pian aziakani kumsang ni somni pali November thakhan ICC hian Israel Prime Minister Netanyahu hi Gaza Strip indona an kalpui chungchanga poi khoina thlen tia puin man na tur thupek alo ti chuak to ani arwal hian Israel Defense Minister Louis Yoav Gallant le Hamas ruai tu man na thupek po alo ti chuak tel bok ani ICC a hian ramza somni chuang member an ni meka Europe ram te chu member an ni deuh vek ma se US le Israel ro member an ni ve don talo thung ani Netherlands ram chon President Trump thupek thari an pomlo thuan soi ngala Netherlands Foreign Minister Caspar Veldkamp chuan diklo taka thil ti thlengthin dolet na tan court ti apoi mo hle ani ti na soya Human Rights Group te po in soi selin ICC frek na siam chuan court na tho ati buai thei don baka US in international case tanga amalak na akalani ti in an soya American Civil Liberties Union ruaitu Charlie Hockley chuan khofel mun ranga andik na chanvo ra be sakte chuan zual ko na dang an nei lo awangin ICC hin pan thina ma se Donald Trump thupek siam hian andik na chanvo an mu theina tura ti har sa sot tonani ti in asoya US rek na wang hian ICC investigator ten until chuina konga US technology an man na le US anjin na kongthlengin har satna an nei pha don nia tarlanani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Washington US President Donald Trump ne an inkom chungmin thilpekatan golden figure pe in he figure hian press with both hands ti ainziaka Trumpian an thalak dun na peve bokin to be a great leader ti in ainziak Sang ni somni pali September tha Israel in Lebanon helpol Hezbollah laka be puyan thlang na pakata khan helpol in imbiak na ta na an man an figure le walkie talkie man lai tam tak an lo ti pu saka President Trump hian Israel Prime Minister ne na tronga thilpeka don hian be pui thak na pui takani ti in a sai Israel hian September ni som pasari sang ni somni pali khan Hezbollah member 10 an man ber pegar tam tak anti pu saka he wang hian mi som thum pasari zet thi in hliam tuar hi mi sang thum don an ombok atu ka walkie talkie tam tak anti pu sak le a thlanni nuwa Netanyahu hian Hezbollah te pegar be tur hian thupek apek thuwa soibok Mossad chuan amada in Hezbollah ten pegar an order chunga hian khol dang an du hunati po sak theina turan lo phum ro to tian tar langa Prime Minister Netanyahu hi Donald Trump an US President Trump ni na achel nuwa ramdang hruai tu zin tura asom masak ber ni in White House an in kom na a hruai tu pahni te hin komin an nuwa kan tarlan tak angin joint press conference an nei chun zom hial ani United Nations Humanitarian Agency chuan January ni som pakwa sang ni som ni panga a Gaza Strip Israel le Hamas ten in ka hayan puan nuwa chom dol na che frang phur tu truck sing khat chuang Gaza lu to tia soya UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA how to Tom Fletcher chuan kar ni chungin truck sing khat chuang an lu tir theya ama nge po chom dol na phur tu terwalin Gaza marlam kalatum tia soya Gaza Strip chengte mamo chi frang eile intur damdoile thil dangte thon lu ani theina ta na malatur zong te chunga lom thu asoi ngal bok UN chuan Gaza Strip cheng mi makta duai chuang hne na eitur le an mamo dangte semani to tia soya hemi rual hian mi pui te hian har satna an to na sata wangin kong franga chom dol le pui an langai na sa le te tar lang bok eitu ringot po hi in ka hai puan nuwa metric ton makta duai som chuang thon lu ani to bok Israel le Hamas in January ni som pakwa tang khan in ka hai hian kalpui trana
a tho khatna hian ni somli pariata o dona inrem na an siam angin inka hai puan nuwa Hamas lamin an mi hren som pariat chua to in Israel point an ramzela Palestinian tangzinga mi zarukan chua to boka OCHA chuan Hamas hian mi somsari pakwan la freng me ka anzinga pahni chu thi to in an ruang hi an freng nia soyani OCHA chuan inka hai puan ani nuwa indona wanga tlan chia mi nuai somnga chuang chu Gaza marlama an kirle to ti soya heti lai hian anin le lo te achiat na sata wangin heng mi te hian eitur tui thiang hlim dam doile puan in te an mamo hle ti tar lang boka Gaza trong hian dam lo le liam tur mi za chuang chu Egypt lama kalpui ni to in dam doi in te ti changtlun na turin ambulance panga po thon luan ni to boka emergency medical team somni panga te na thokin anjinga somni pani hi chimlam le alai hola omni in Gaza City a pani le marlama pakhatan hombok Gaza Strip Health Ministry chuan indona wanga thi hi mi singli sang sari zanga somriat pathum antling to ni in karliam ta ni nga ni khan an soya inchim le chian noya ruang mu belan la om renga liam tuar zinga hian thibel an omreng thu tarlan ani bokani tunlai mun sang din mun thirin khovel ram sang te din mun acha chho mek zel ni in alanga Donald Trump effect ni te pon alang theibok Russia President Vladimir Putin chuan US President atana thlantlin Donald Trump alom pui thu soin mi huai sen ti in a soi he thu hi nikum November thladea soi to khani in Russia a Sochi khopuya huna manna Russia President hian Trump chuan US President Trump khatna chelai khan kiltina tangin be to ka Trumpan Russia le Ukraine indona thleng mek ti top turin apui theyang tia asoi po chuan ngai ven saka phuani ti na soya Trump ne na imbiak na nei turin a in pem ti zo na chu anin pe thu in achang bok Vladimir Putin chuan nikum July tha a Donald Trump tha tuma an be ani chungchang soi chuakin Trump hian relia thu soi lai ka ani nuwa akut humru in chunglamaron lek chuaka fight ti in a soizui ni ka Vladimir Putin chuan ka ngai dana chuan mi pathik tak angin dik takin huai sen takin a che ni ti in a soile mau mai US President atana laklu Donald Trump chuan thlantlina ni nuwa athu soina masaber ka clear let ta ila thune na chanhuna aro rel na chu moto ol sam tak promises made promise keep ti chu ain nga na turani thu alo soya kan thu tiam chu kan hlen don ani ti na mai ani Donald Trump izon parsuang shaule vaupung na tak adi boka a president masak ai khan tun chuma hian a huai sen jok fe ni in mitam tak chuan an ngai